Afike safonelana ngoDisemba, okay, safonelana ngoDisemba. Wabeka umnganami kwakhe ngokuhlaziya kwami album yakhe futhi lapho-ke ngamhlula yabona ngokuthi vele nganginamaphuzu valid for ukuthi izikhalo vele enginazo ngisho face to face ngakhona ukumtshela zona. Akuyona nje into engibalekelayo leyo, vele njengoba i-album yakhe iduvile nje u1 no2 no3 sezwana futhi lapho wawubona futhi namaphutha akhe. Kulungile-ke kwaya ngokuye January wangibhinqa wathi ukuze uqualify ukuhlaziya uMaskandi ku-TikTok kumele ube nerust. Wangibhinqa ebhinqa mina. Waya ngokuya wayesekhanda itulo lokuthi wayesekhanda itulo lokuthi uzongena ku-live mayesezothi khona abantu abahlala ku-live ko-TikTok bezama ukulimaza igama lakhe noma bedicilela isithunzi sakhe phansi nani inhlabathi eParishini nani izinto ezifana nalezo. Leyo sosenzo kwawukungiqhatha nani vele. Leyo sosenzo sisodwa kwakukungiqhatha nani. Into-ke angayibhekanga yena mhlawumbe into wayebhekile wayebheke ukuthi mina ngizoba excited mhlawumbe ange-disparate for udumo. Emva kwalokho mase ngilokhu ngikolodelana naye. Mina ngikho la ukuzokolodelana nama-artist. Mina ngikhuluma ngento engiyibukayo noma esuke yinhle noma esuke negative okusuke kufanele ilungiswe nge-artist ngoba ama-artist ngiyawathanda, umculo ngiyawuthanda. Kuphela lapho. Kwaya ngokuya ngayithola ngipostwa oThibela. Ukupostwa uThibela obvious uma ungabheka ama-comments akhona uyabona ukuthi lento vele ama-intentions ale nto kwakuyikhona ukuthi kwakufanele ngiqhathwe nani because ngapostwa uLokhuza uThibela after lesa sigameko sikaQuality noKhuzani kwi-150 Music Festival. Wangiphosta uThibela. Emva kwalokho lokho yanda lento. Emva kwalokho kwabonakala ukuthi lento angikho interested ekukhulumeni nale yanto, angikho interested kulento ukuthi kumele ngiyithole ngikolodelana nama-artist. Ngaze wabona ukuthi ngiyayiziba. Kuthe emva kwalokho wayeseba busy nokuthi ashintshe okhuzwayo for ukuthi kufanele bengithuke. Then-ke lapho-ke then-ke lapho manake mthoko. Then-ke lapho sengiyakhona-ke lapho ukuyibambela mathupha ngoba phela sengithukwa abanye bama-TikTokers sengakhona ukuphendulana nabo. Ngangeke ngize ngiphendulana noKhuzani but amanye ama-TikToker mase sengithumela ngama-TikTokers yilapho-ke ngizoyiphendula khona kanti ngebhadi wayengithumela ngabadlwane kanti mina ngiyinkunzi impela ngijoqile nje impela hayi kancane. Kwasekuqala-ke yayisiqala lapho inkinga yangenzeka lento ngendlela owayefisa ukuthi yenze ngayo. Mhlawumbe wayetshela ukuthi uKhuzwayo mhlawumbe uzoduma kakhulu noma mhlawumbe athathe ulwazi ngasiqiniseko mhlawumbe khona into ayifundile kanti mhlawumbe yena wayengazilutho ukuthi kuphela wayeseduzane nami nje kuphela, uyabona. So-ke inkinga nje yaqala lapho sengisholo ukuthi bafowethu kwezinye zezinto abaculi kunezinto abake beyithathe ngenye indlela lento yokuthi umculo abe disparate for ukunconywa ngaso sonke isikhathi iyabheda ngoba mawuzobheka nje uMthandeni baningi abantu abagxeka igusha. Mawase ubheka ukuthi baningi kangakanani abantu abebephusha i-agenda yokuthi igusha kuthiwa ingoma ebhedayo noma ingoma othola ukuthi kuthiwa-ke yona kaMaskandi nani. Ngeke uze umthole uMthandeni ephendulana nomlandeli ngokuthi uthi igusha iyabheda. Noma uMthandeni ewabona uyawabona lawo mavidiyo uMthandeni. Even ama-comments mhlambe futhi uyawabona. Even no live mhlambe sibenzayo nikhuluma izinto ezinegative ngayo uyawabona. Mhlambe ukhuluma ngasese kodwa ngeke ahambe ibrand oMthandeni eyokolodelana abalandeli because abalandeli bayoyikhulumela noma abe yini. But ekugcineni kosuku uma umculo uthola ukuthi uzoyithola manje ufuna ukuphendula yonke into wena ufuna ukuthi ube msulwa kuyona then is where i-problem iqala khona. Mfethu uyabona nje Mvelase kwesinye isikhathi kumnandi ukuhlala nabantu uxoxe nabo kanje. Yase ngijwayele uSimanga nalabo abanye noGadlaza nabo Masholo nobani. Yabona bafowethu ngifuna ukusho laba bafowethu abesihlala begcwamele sesijwayele ukuba nabo ku live. Mina bangifundisile mina futhi lento besiyenza ke bi right kakhulu. Uyabona masibona umuntu othuka inhlamba
ethuka okwamthandeni ethuka okukhuza ukukhuza bona aqala bethi asiyenze kulo live lento lo yenzayo ungayenzi sidalo angithi uyabona sikhombisa khona ukuthi although singezwani ngekwembono kodwa siyazi ukuthi la kodwa singabathi singabafowethu ndawonye la into efana sixabanise fanele sidiphethe nje isikolo delana ngokwamazwi kanje kube mnandi ngifuna ukuza kule kakhuzani mfowethu le ye-album la ukhuzani nami ngibone khona abantu abasondele naye abanye bagejile kusisikhathi uyabona uma ubalandela ama-album akhuzani uyabona ngifuna utshela umthandeni akanye wangithandeni ngenxa ukuthi unyuswe ukuthi kunabantu abamphusha kahle noma kunabantu abamkhuluma kahle noma wenze kahle umthandeni ngintshele mina ukhuphule ngengoma uyabona ekhipha ifolomane bafowethu ngifuna untshela nje ngihlambuluke ekhipha umthandeni sithi kwifolomane ezangala hey bafowethu ushitshile ushuna umthandeni lapha nogibela ngempela yabona insimbi zakhe ihlangene ngize khuzani ukhuzani after ijele injani ogodo after injani ogodo nje ijele nenjani ogodo ayibese right besacula usho umhlangene uyabona after ukuza ngala angimazi ukuthi ushitshele indaba yeband yakhe uyishintshe kanjani angimazi uyishintshe kanjani ufalaba kana inkinga nesiginci inkinga ila kulama keyboard no basket ingoma isahlangani yabona ingoma isithi yokudlula ngokhuzana yengodlule ebebhalile futhi umfowethu lapha ebebhalile ubafu the problem ingoma inazi ingopha umthaka asinazi sigqi ingoma mfethu uyazi problem kuphi umthaka ngibona nje ukutshela ungayizwa kablend ukhuzani uchildish yeah true ngiyaxolisa ukusho kanje but uchildish ukhuzani yazi umbona ngani uba over excited even nanomsindo mawuzobheka yabona mawuzobheka ingoma zakhe noma ezenza mawuzobheka lama keyboards anokumchaza ngokuthi ubone khale ngoma le engathi nento zogarage yeah angithi ngiyakubambela lapho ukuthi uchildish ngani yabona size kulento yokungena endiza ngene ndize stage njengo Spider-Man enza yonke lento le like umuntu angazi noma ubuka kakhulu i-wrestling no Popeye nani mase ithatha lonto lafuna ukuyiphendula into mhlambe yabona azodla ngayo abantu uthola mhlambe ayisenze ngendlela asuke ehlele ngakhona so like umuntu ochazwa izinto ezomsangano nje kahle iyabona yena emva kwalokho mayise yibona iphila kuyena mayisefuna ukubambelela kuzona abantu manje ayisebenzi number 2 ukhuzana akekho versatile lokho kumele siku-admit ukhuzana akekho versatile isiginci sikaFalabo siyinkinga kukhuzana ngoba uFalabo ugcine sefuna ukuculisa ukhuzani lento ayiculayo kanti into eculwa ukhuzani noFalabo ayifani so yingakho mothi uyanakusisa ingoma kaKhuzani seyifuna ukuba into eyodwa nezikaFalabo kuyamphoqa the time eneshintsha ezama ukungena ngqo kulento kuloshuni kaFalabo awufike engafithi kuona ngoba phela abafowethu eqinisweni oqhaweleni abanawo ushuni umculo kaMaskandi mesuke engayidlalela isiginci akulona icala ungakwazi ukudlala isiginci nawo umculo njengawo bonke abantu but kuba inkinga ngoba ungakwazi ukucula ngendlela ezahlukahlukene ngoba lokho kukwenza ukuthi uthole ukuthi masucabena lo msha wesiginci noma senihlukene sekufala uzama into entsha uthole ukuthi wena usafithi kuyona asenzele isibonelo ukhuzana wamzama umbuzeni wahluleka ukucula kwisiginci sikaMbuzeni samxaka mayise kwesikafalabo esikafalabo at least noma sihlukile kancane kwesikabhemile kodwa asifani exactly asinawo umqiqo ofanayo so ke ilapho ke kufike kube nenkinga khona cause le yanto uFalabo amenzisa yona ukhuzani akakwazi ukufitha yona kuyona 100% so ke iloyo into emshaya kakhulu mayibona ukuthi yamhlule seqala esefuna ukubalekela isiginci efuna ukudominate ngama keyboard nama keyboard lawa alandelayo ilo Jumbo wafika nawo lama keyboard lawa awuqweqweko iyona into ke le ifika imgqilaze kakhulu
So nje ilapho angithi nje ayibona inkinga enye into, angithi ayibona enye into Mvelasi. yeah Uyabona enye into engiyibuka kuyena ilento yokuthi akunankinga ingoma ukuthi uyabona efike yenza ingoma yakhe iphelele ibe isiqiphelele but emase efuna ukuperform stage okufuna ukukwenza sa live ewafaka ama keyboard ngoba vele kumnandi meperform live kanje ecula ngoba usocula nabalanda isicula icula ngoma sicula nathi kusokumnandi ngalokho ngokuthi mhlambe performance ayabheda ama-keyboard mnewethu ayabheda ama-keyboard mina engakufuni ukuthi engomeni onke kube kudominate wona ngifuni kudominate ingoma ibe nesigqi nje ibe no basket nje olokuza mhlawumbe kube lo ngoma eyodwa mhlawumbe yokholo ke noma ethile njengalena nje obadushe lithi lokwakha umfana wegenge spam yayingena mnandi ama keyboard lapha ngoba kwakuyi just leyo ngoma eyodwa but hayi zonke izingoma sefana ifana zifuna ukuyolanda leya no ayibuye kodwa ezinye sibe ingoma zibe umaskandi zibe ingoma eziyehlukile mase ukuthi performer ke emesezama kuyenza ama keyboard ulungileke perform ayabheda ama-keyboards mnewethu ayabheda awucabanga nje le ngoma ethi inkalakatho ukuthi ukuthi futhi ne-sound ehlangene kanjani uhlulwa yini ukudlala i-sound nje obe njalo ekhipha ama-vocals emva lokho mase uyicula live uhlulwa yini ukwenza lonto into simple ngiyayizwa into esho ukuthi ekhipha ama-vocal ezoyicula la eshaya i-back again live eshaya live ngiyayizwa into eshoyo ukuthi ilokho nje kuphela ama-keyboards for real i-keyboard ayiyona i-main instrument kumaskandi ingene engomeni ingoma sikuhlanganisa umsindo kuphela isuke kuhlanganisa umsindo ukubhalansisa ingoma nje nge-keyboard i-keyboard nje ayikho even special nje kumaskandi yinto nje i-instrument nje inkinga abantu mina yabona into engisabayo masholobolo liyodwa bafowethu mina wesiqiniseko ngiyasondelana kakhulu nabaculi yazi abanye babethi ngimanager yamtshengiseni sahlala naye mfethu senza yonke into yazi yangiyibo kuba abantu abawoqhawo lami yodwa abakwazi ukutshela umuntu emehleni naye ukuthi yazi mfethu into ethile nento ethile asiyizwa kahle angazi uzwa kanjani ngangeke ngibone sasike siplan ukuthi okay namhlanje siyotshela umtshengiseni ukuthi nokuthi asikufuni sihambe siyiqoqo mesifika lapha bevele behleka into engahlekisi ngithi labantu bahleka into engahlekisi sizokhuluma ngelila ngayijuba sengidinwe lento sibeplan into befike lapha sibe ngayisho ngoba la ngayijuba mina afika ngakhuluma ngathi mina yazi qhawe la sineke 1 and 2 and 3 sihleze sidefender ngisho ungafanele la wena ufika wenza ukuthi kufanele defend team washa isimoto walanga ofana defender kufanele defend team uyabona usifaka pressure ngisho ngenasidingi mfowethu awenza into right wena udumile wenele yenza into right manje ungakwenza ukuthi ungakwenzi yazi ngaphendwa enduneni ezinye ngamubi mina but umtshengiseni wayithatha lo instruction yami ngelila ngiwangifonela wathi ihlobo sami ngiyabonga mfowethu into angitshela yona wawuqinisile futhi ngiyabonga lento angitshela yona noma abanye kube kukhuluma kabi angithi yeso khona abangikhuluma kabi kuyena ngento engiyishilo ngoba ngiyamqondisa engishoyo ukuthi yena nokhuzani kunabantu abasondele eduze wakhe abangayike beyisho le nami umfowethu yabona kodwa mina umuntu engahambisana nayo mina ngikwazi ungaphefumulisa emsebenzini engisenza khona imanager umphathi ngiyamtshela umphathi no ethile mina niyayenza nje like awuthi angikho happy ngayo angisabi kusho ngiholela manje ngixa ukuthi abasaba ukukhuluma umuntu ezokhuluma into eyona ezosiza yena uthi mfowethu yehlisa lana hayi ngoba ngempela bekubheka uzonda umuntu ungazibona athi yakuzonda mhlawumbe nomsiqiniseko mhlawumbe utshela ukuthi uyazonda akuzondi but awubhekele izinto ayishoyo izinduna zakho ezinye uhlala nazo phansi ubuza ukuthi bafowethu nango lo mfowethu lokho ekhalaza ukuthi ngisenza kahle yini bekhulume nje bephumela over time bafowethu cha baqinisile yena la ngoba bayazi ukuthi uqinisile but ngeke bephumele obala ngoba basaba ukuthi bazobadayisa kanti abadayisi lento ukuthi egcineni umuntu engenzi kahle njengoba ngisho umthandeni mina ngimvumile baphathwa abanye bebona ngiposta nje wayo TikTok wamthayibu upost umthandeni wena yazi wakha umthandeni ngelanga lapha engisebenza khona waqhamuka wangena wadlula wahamba emachalet wangena waseza yazi mina ngaqala ngathi awuthi uyazi mfowethu ngahlala ngamxhawula bathawu uyamxhawula umthandeni wena ukhuzani ngithi mina umthandeni akana lutho umfowethu umculi uyaculela uculela isizwe sonke kunabafowethu abamthanda umthandeni ekhaya kithi engihlala nabo angikwazi umzonda umzalwane lithi na ngoba manje uyimba ngakhuzana ngokomculo but at the end of the day umuntu nakithi khona kithi abajabulela ukubona ngishuthi nomthandeni abakithi abathanda umthandeni abafana bakithi so kufanele ukuthi ngibona njengesithi lento efanele siqedwe singabalandeli ngisho kuthiwa siyabona nakhona abafowethu ayiphele into ubutha kodwa into edala yonke lento inhlamba mengicabanga mina iyona edala igcine ukuze kube nobutha nje inhlamba esiyithuka nje singabalandeli no umtho kodwa kulungise kule nhlamba
ningabalandeli anifani, bakhona abalandeli aba-right, bakhona abalandeli futhi ababheda. Ukhona omunye umfo ongena la kusiqiniseka izolo, bekungabo emini wathuka inhlamba, ngisazi ukuthi umbale enhle bani, ngibhekile kodwa igama ufaka isithombe sakhuzani la ukhuzani khona efaka amagusha, anifani. Yabona ukhuzani uma uzonaka la eqale khona bafuna ukulahla ushuni, lesikhathi kumuntu yenziwa uqalile inkinga lapho but akangabona. Enye into embulalayo kakhulu ile nto yey'kimi yoku-create ama-group, iyona nto efika imcindezele leyo, because yena ukubona njengasekuqaleni ashaya ingoma angafuni ukuthi abe ney'kimi kancane kancane, uhleli nobani kancane kancane unobani kancane kancane, ku-create kuhlangene kudliwa amadombolo, because enye into uma ngabe kuhlangene khona umuntu ozokusebenzisa ungabisabona into iyakusebenzisa. So yizo zonke into ebezimcindezele lezo yena angabe sabona, bese kuthi laba abaseduze bakhe abemcimbi, abaphathi bemcimbi abanye, wenze right wenze wrong, bathi nje hayi wenze kahle, which is wrong leyo nto leyo, because funa bamtshela iqiniso ukuthi wendoda uyabheja manje lana la. Manje ngokuthi bona bafuna ukuthi babenze imicimbi yakhe basebenzise imicimbi yabo basebenzise yena, bazolo bethi hayi uright noma ebheda. Inkinga nje leyo. Wemvelase ngicela ukubuza nje bafo, yazi nginesifiso la, singayenza nini lo live simeme nje ama-Blue Nation wonke nama-Red Nation bese nje baculi bonke siwenze nje ke sokhuluma bafowethu lento ukuthi yazi isikhathi nathi thina esidala incindeze ebantwini esibalandelayo ngasonke isikhathi sibuye sidimanda into ezinkulu kakhulu. Mhlambe ke sohlala sixoxe nje silungise sibuka amaphutha general, singabe kube khona ukuthi yakhombana omunye ukhomba omunye esweni ngokuthi wenza ukuthi nokuthi sikube nje kunje, mhlambe siba ndawonye siyabizana. Futhi bengifisa ukuthi yabona even khona solungisa kahle lento, uyabona ukuthiwa uMax fanele simlande eze la engene nje sihlale naye engeje naye kamnandi sixoxe naye singamlokhuzi kungaliwe ngathukwana ekuyise enhlanhlathe ebuyezela sithi mana Max hlala la nje ukhuluma njengeBlue Nation manje uhappy wena 1 and 2 and 3. Wemthoko akekho umuntu owaxosha uMax, akekho umuntu owaxosha uKhuzwayo, akekho umuntu owaxosha ubani nobani. Lo live lo kube yini enifune ukuphendula live ongazi ukuthi wama-Red Nation, awukazi lo live kube wama-Nation. Kwasasivele sindawonye kupikelwane sincweke kwenziwe yonke into kube mnandi kube nje kukhulunywe kuphinde futhi kube serious, kukhulunywe ngezinto ezilimaza umculo lapho nalapho, kuphawule ngama-poster abo, kuphawule ngokuthi ingoma zabo yithengisa kanjani, kuphawule ngemicimbi. Kwakuvele kunjalo, akazi kuxoshwe umuntu, akukazi nangelilodwa ilanga oyedwa vodwa wakwaxoshwa, akekho umuntu osakwaxoshwa la, akekho noyi-one. Labo Max labo baziwa nje namhlanje niyabazi iwona lo live, uKhuzwayo mazi nje iwona lo live, oMthoko nibazi nje iwona lo live, bonke labo bantu nibazi la. Yazi bafethu, ngiyabingelela futhi. Yazi into esidingayo ku-industry yethu ukuthi kumele siwuyeke uMaskandi ukurane sokwespaza shop, yabo. Ama-artist kumele abe ne-office nje internal elizokwazi ukwa-manage, yabo. I think with the migration from ukuthi ama-artist asayinwe amanage i-recording label to le migration ukuthi abantu bakwazi ukuthi bayidayisele bona, yabo, like the online thing ukuthi we don't even need to be signed anymore, usiyakwazi ukuyiphushela into yakho. Ya create into le isikhala sokuthi even though siyakwazi ukuyidayisela umculo wethu, but into eyibalekile eyenziwa ama record label ngalesikhathi lesana ayikwazi ukupreserve into le ibrand yomculo nje, yabo. In terms of ama bookings akhe bakwazi ukuthatha kahle, benze sure ukuthi une road manager ezokwenza sure ukuthi ufika ngesikhathi emcimbini asuke eqashwe kuyona. Izinto ezincane nje ngathini mhlawumbe ngasho ukuthi administrative side of things, yabo ukuthi yonke into administratively ibe grand ibe sharp, ukuze uMaskandi wethu ube grand. Salidinga leli office leli elizokwazi ukuthi liwa manage ama-artist ethu, yabo, kakhulukazi ama-artist la amakhulu, yabo. Like for example nje ukuthi
umuntu ozokwazi ukudila neblowback ukuthi umthandeni ungenile umjide no live ufika wakhahlela amakhamera yabo wafuna ukubashaya yabo umuntu ozokwazi ukumanage leyo nto leyo yabo internally from a point of view ya PR ngithi ngayibeka kanjalo yabo so masingakwazi ukuthatha leso sigaba leso serious ukuthi si-attach le nto le hayi lento ukuthi amaqhawe ethu mele akhulunywe nawo sidlutshwala nje siyiphuzela ukuthi hey kodwa qha ubhedile la mele ukhona iside nje le-professional elizokwazi ukuthi lenze sure ukuthi la ilungisa le nto le yabo cabanga ukuthi masingakwazi ukwenza lokho we can even sit even in boardrooms yabo nabo labantu laba kwazi ukunegotiate on their behalf manje kunzima mfethu ngoba uma ufuna umthandeni mhlawumbe ungathola ukuthi you don't even have a direct line yabo owazi kuleli office leli ngingafona nanominini ngithola umuntu akwazi ukurekhoda kahle umyalezo wami kube ne timeless response ukuthi bazokwazi ukubuyela kumina nani izinto efana lezo so that day we then decide ukuthi umculo wethu esawuyeka ukurana ngalendlela sokurana ngayo sokurana ngendlela professional kuyosilekelela nakho lokho ukuthi sikwazi ukuthi si-align kahle izinto yabo from in terms of leadership yethu yabo yila khona ke nina ke siqiniseke ndiyakala khona yabo sesilaziyile ke sahlaziya ne but yini esiyenzayo ukuze sikwazi ukuthi nathi sicontribute kwi-industry kamaskandi yabo yila elifene ningene khona yabo ukuthi no bafethu for example ngenze nje example la wenza ngakahle kodwa i-suggestion yami ukuthi wenze kanjena kanje mina ngakulekelela mhlambe la yabo ukuze sikwazi ukuthi ingagcini lento kuyiba into nje sikhuluma ngayo nje kuphela yabo kube khona into ezokwazi ukuthi yenzeke ukuze ikwazi ukuthi ilungiseke nangokuhamba kwesikhathi ngiyabonga wethu yabo ishoyo angibazi noma labaculi sibalandelayo bengayizwa but uma ukhona abalaleli fanele bayithatha lento iqinise into ishoyo kuyabadinga ukuthi ube nabantu abazobaguide ngezinye izinto umuntu engenza into wrong thina singabalandeli bese imhlohle ehlohleke futhi akaboni nje ukuthi ulimaza into yakhe abona uma uzonza into ebhedayo mina ngije mina sithi hawu qhawe uyibambe kahle inkunzi uyabona siyamlahlisa kwathina senza into wrong ukuthi simphushela phambili nokuthi mhlambe ngangcono abaculi banayo lento online ukuthi okay after ekhipha umsebenzi wakhe njengomthanda ekhiphe nje igushi na shepisa ejezini sezothi okay bafowethu bekani imbono yeni ingoma zami zikanjani kube khona la online ozoba khona ozoba khona okay ufike ubeka umonto time mina ngibe happy 1 and 2 and 3 cha iqhawela ukhuphulile la cha la mina angithandanga la indlela engene ngayo but ke yona ingoma kodwa nje this time ugadi isound yakho ayikho right kanje mhlawumbe ngabakhulisa lonto ngoba manje egcineni uyabona uvele uphiya ukuthi yena le followers engifollowayo vele eningi enginayo mengaphuma